Assalamu alaikum mekendeshler. Кезектегі машина Kia Rio 2020. Объем 1.6, пробег 235 000. По кузову bir sıra көрсетіп шығайын азыр. Кузов таза, бір-екі мелкий жерлері бар. Мынаға ұқсаған мелкий жерлері бар. А так в целом кузов идеальный. Бардық детальдар родной. Достар, машинаның басына келсек, машина выкупқа беріледі. Первоначальный взнос 300 000, қалғаны айына 100 000-ден 14 айға. Общий басы ошонда 1 700 000. Машина 2020 туғандар. Баллонның состояниясы зимний липучка, жақсы. Ал ички салондарын көрсетем. Машина комплектация комфорт. Полный электропакет. Шундай кнопкалары менен антизанос. Кондиционер. Обычный штатный мафон. Мультируль. Ева коврик. Чехолдор аябай сонун, алкантара. Ичи вообще мощный. Таза, жакшы минилген. Багажниги туғандар. Андай наборчигі бар екен. Аптечка. Так, қазан целый. Мына сынып алып тұр бұл. Еш нәрсе емес. Қазаны вообще удар болған емес, таза. Туғандар, мына вин коды, ушу менен текшеріп аласыңар. Азыр капотын ачып моторын жүрүшүн бир сыра көрсөтүп коеюн. Мотор вообще иштеши жакшы аябай. Туғандар, Kia Rio выкупка берилет. Азыр барын bir сыра көрсөтүп чыктым. Кийин выкупка издеп жүргөн болсо, номерлери калтырып коем, чалып, жазып, сүйлөшө бересиңер. Машина частный, лизинг эмес, кредит эмес, частный.